Tukufu tosana salamu juhanu ngajurunge shaba hashinu nombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kima alikao mjundao nganyara amani na usalama. Watukufu garhadisuda kanchashi bano kaya mrutseha zarongo dukombe ni leo na singar hali manzara nombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kaushinzi yazidi ukaya wadimanasi kama wabenze so dikao ngarashangiri yao ya izi ya mheshimiwa rais Othman Ghazali ukaya waharibanu zuro nao ngazirjibizawe roho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fantartibu atahabalia wala likao ruwabenu na uwe hana Mwenyezi Mungu abasaini wafantartibu wajikaushia wao ngaujumu hambayizu watataza za benuha ngaujumu utweza aibu za hao ngaujumu ujaibisha yabo lazima arishukurie akaya Mwenyezi Mungu amardo mshukuria na Mwenyezi Mungu tena mtume harabakaya Mwenyezi Mungu kadoka mahano walo rabo ile maana ikale wenuhu ono haina wakati ngatongo ya banu weji twaze nguo weji lapiza weji yabo lazima Muhammad asema shukra lillahi ma sha Allah kana wama lam yasha lam yakun la hawla wala quwwata illa billah. Watukufu sono video juzi Abdul Hassani akarongoza fari mwajalia nangozi nje zambabo kajakata fari ndabo fari akaurongo akajazihana shamba ukaya ngo Abdalla zamba zila hambilwa ni wandu wa daula haka wa Ulaya yabo kajama hizo ndabo hakikisha kazirongozo kweli Abdalla hambilwazo ni wandu wa daula haki wa bonze isiza na hati bano shabula zmar shukuri wakaya zoujisa zoutesa zentuzinu ti partage video ay audio ya mdumzade mwamuisha nti pia ya heze tarahafu ya twabia za ziko wamrika haringono mbiwa kare dhamana. Shukra lillah. Shaitan tesa hindi izan tesa gabandu wa kaulina ukehari mdade sharifa ngusokomori ya jeto ya zali wa kemaraisi wowo ani wantudalo komori wanalo Ulaya wakawutia habari mdade sharifa sikomori ngujoto ya zali ya homa shababi noben hangu na noben hangu na ndo mazuki wangu wakanti Ulaya harimda de sharifa ngusokomori ya to ya zali hata wajihunu na swabahashahum suali wala buhena ufanya ya hum saidiyano badi abuna amtashaye ikabu fahari na nyono bari ngomfanya siasa kamtuliba biera jarashina na sinanyi wanu himneti hatu namje basi ranza wazali ngastayari shindane ikafikira ikankodo eti problem kamnyor shangaza hata shamtiketi Ulaya ikari mdade sharifa ngulibobie ya jeto ya zali izo mwakalizi na ndabu na unafiki lebana alizidi na mke juma utona leza nguo na lapizana shari kwa hadalana anitite hali salisi wakaraba ya miswa kamili mdade sharifa nguzisiwa wala kwa mru ufanya yani yemndo hajenu ngamda sharifa ya armambana hindi kaza kolizija na bojitenga kamda kaufanya mbana ya siasa mkautuma mkautsangisa wandokoza emiyo ya hao yemishashi mkautsangisa nduboko
kwa jahilo kama muhada yao mwatangisa mnagaza malimli abasa wajivuru mkao hapo watomi kanize fedha ngamjilapi zao ngamjilao ngamjitoze nguwani ma hai zodudusa zorisa zorisa sizamba nga mzambo kabanu gasoka to hadalana mtoka tafadhalana alhamdulillah ndabo unafiki mbala unafiki na ndabo na uhadazi alafa sainu mamkaza zali ndabo hata basa Mwenyezi Mungu hambali na hata zaibu zahani wani ngamtogozi tara mwezerezo na zizidi na sikia juma huenda ya zenere kanabi Shemsu karmambana kul bufardini mwatikani mnada sharifa ujari ngujo toa zali bubarwana lahu nas Muhammad ba'ana na razidana wao watosibutuli zatwi kwa mnada sharifa hajavu mweme familia hapa tajaza harengeze mali za hata shonga manati za shonga ni mabari hatumfanyia siasa na mjarifanye siasa balu kamnauri shangata kartum shangazani shaini mahala balon rabo wa mwiso ndizo mama wa basaini wodo mwiso amwishale ba la razidan abdalago mwishale ba la abdalana fahari mwishale ba la bultum zeye wani ze vokali ziroha wadan tabani mwishi yale leza halaziko nyabonga bozi jao tena bananga timtinanize vokaliza ziko yakautonge mzade wala yambe zila mwishi yao chwa iwa rija ufanyali mhaji nana nichwa izi njirija zifanya wana wakomori wanze yabo harihodo ronzo nikele soleo haronzo jaba daula hakiwaje wandu hataze ndrabu wafanya wasoma serio harimaze ndrabu wafanyao ani ngafanya sabuho chata sabuho hizo katima serio amosheleyo mahafidhu akatamara secretary general du gouvernement wa ndobi wa Mustafa sabuho mafidhu haile wakazlan sabuho hataweza alimhaji haile wakazlan sabuho hatawajaza rija haile wakazlan sabuho hatawa waransi Mustafa dar salama wa magamiza ho mransi mimu wasanjoni kazuki watu mzee wa hatu Mustafa kairure jana mransi haho baburu nao wa hutashonga walomuroni alimhaji aljazahe keruje zaho Mustafa tubalo hadalwa kolona haja nayo ko uhurenga ko ufunga ziko unge banu yehuja pashia simono le morone nsihu na bode zambao ubavuni mahondo zade simono le moroni hana bakathamu tsana Mustafa kama Mustafa la hibi mhori minja hiba mhori Wije ila nambi hanywahe ilo moroni shehuja harapa shenza haja hunu halimsi ya baze hanywa hapashende bonze adote takamisani oneka nyinyi nga msabuha au harma siasa sigartu tsabuha sisi kartu sabu harmi siasa inu ngasima serieux nabonge jakanan kemle sayo saka zoutesa ikabala kweli fa haraka na karimda sharifa mujalangezi amike
kama kweli wanalo Ulaya ngatukara Abdul Hassani ujikorengaize wanike mlewevu zinuri mwambia iraza jaja ukaya ngamjo hadalwa taw muso ngamjoji ani ngamjo urabwe abasanga mrao lebwe ngamjo urabwe sharaha ngamjo urabwe sharaha na rumleo kana Abdul Hassani duka upaeze mnikeni halafuata mhaya kama mlapiza wakaja mikani yezi yabokoli nyiro wajinga ndo wajinga abora zidana baru anya mwenye baraka watujeshi na mikani yezi wabarengo wana parti za siasa kwa ujuzi mnu na jini hano katoma neke henye ngamhadalwao wanaweza afilisema opposant izambie ma opposant wenda wabasainu namna je wajo kama kandida izone zambie ma opposant wenda unizo wabasainu izambie ma opposant wenda namna je wajo kama kandida ramanda ijao kwa tujimenua sho soni honga mjolo ishi mzima ze declaration zao abonge watukufu anodo kama serio ndo kana baraka na mbenzi nsabu mbenzi chizamba langu hale kama msabu hao kamfanyo sabu hata makapuka na hizo gatadozi sabu hamka jubaleza nkudi oza honi mruza nkudi mroha to Qur'ani enoda honi mrahafu mduka jubale majala enoda honi mroha ho Qur'ani karnashta dumta nakili na sigar tsozen sulim subakeli mlio kamungu abenze sha mjino so shafuha na no makonna karinga emapoza komori ngwajuko sisazali wa mikenyezi wa komori mwarambua kabati mndu ya aboju kama kayemna numeni katujulwa wao tipi kana dhamana kwa tina warenda harmenti yenu kwa nao shangaza kwa nao hadaya yabonge watukufu wanama komori antani wangu anyasi maopoza mdirema umloula yabo na mkenti mfikiri na mjipange kisiasa basi hata tutuvoda abu tu jewiri tunafiki leo hinu ngamjoisha fahari ajari rende zinya amara vubela mnatukaanza shamimi ndio subuti njema na befari na haramu ndio subuti na be yemba subuti na be jaga subuti nzambe shanyini ngamushezo ambao shenga jaman sabofa habana ndunga ngabambo wemna haramu hani dirisi mjawiri bofa habana tobia zaho ya wakawzana Egypti Abdallah Hassan mastrati za magamina vokali sita za wandu maishi bazima Egypti engati zamba banu bali dirisi mjawiri shala kulli hali imastahi hangu na yusubutina befahari yemna haramu bashaga kwa zambao na yusubutina bezatara fahari ambao zopia bashaga kwa zambao bashaga mnani shahidi za wandu za fokali za wandu shido nae rangu utotoni hata jawa sainu nishubutina zambe shawe yengu jinuko nafasi ya pese wandu ya nde wandumba ya naruzi nyama hata Mwenyezi Mungu hata mkausazi suraka mwenye mnazijua basi shema stayatu rasulullahi zambe kudoa rizaya hade wana bado wadazaya ambazo nzao sasa rasulullahi do wadazaya na baba yakawa kwa jampua kwa jajuji biwa ikiwa wala mwana wazaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngejuma utori benulia wabalia hata waindi cha wao abasainu wajiba usongo ajilao
inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu mrahafu yakubali nongo tunda hafu baada mjibali hauchafu menye tondeleza wandu mfanya utarahafu mzibia wana wandu andamana gihamfu hata Mwenyezi Mungu hamkausani habasa yenu nyinyi wanyi kama ambao zembizahani wanyi. Shukran laka ya Rabbi. Rimambiani banu kabala alamanda manu ya ususu mzihana faharis kwa kaulunga bakaya ngamsonga fili hanami na abonga mjawanu rimanda manu yanu ngawa menyando langa wafanya ido farida amba wae na mrejele video za zori za mkauhana zama mkauhana rabaka ngamondo za tiha mkauzihana mimi ngamna hakikifka yendo mrumshona bonto basainu wakalo la bontom ton hamtondo lani na hamanya na mwanya mtujini harenge na bahana hata umwiswa haparsana akamlola yabona wasaya izuri koza mabanu kauzi hana rizama kam kausa isa wandu managaza maliza hila ni mahila mzihana mana he majlisi mana ha mitango mana ha sharpo mana ha triko mana Geneva msanga mwende mfanya josho ngombe fedha hibwa mana hamsa ani hizo pia Mwenyezi Mungu hambadani mzia wenu wa wani koje mkadhani ndabo nyoti pia ngamzijua ndio takumwasifanya perme mafiti hanya shabu ganto hariga mtuko bala daula haki ezen sabu hom toshina mwaka serieux jeni sabu mbirana hula mhibiana hula mdeturna hula mfanya jeni sabu ho esama mjokara yezi mjofanya engeba lunga nyezi mjofanya umlapiza nao hakabu mlanao zenyama hakabu mtula na uzengu hakabu ebe engema mkanezi mjokaje. Shukran laka ya Rabbi, shukran laka ya Rabbi. Zidi ngamjoju hamu sharaha simwambia nikamjo rabwe wallahi yote tizamba ngamjo rabwe bale kabda lamba ka farisha bakurabwe bala wala hamba minna tanna zamba wakatomka hilo namka wazima mkahamba zima tama fahari ngojo rabwe hende hata fahari nguru nikole so zamila mabukaye kangulolo wanana shohe ngojo mjusa ujo tena ujusa jomba horanzi zole somuri niko abonge wallahi alazim ani kola dhamu mbeni banu karangule wo ngamrensize wanachaka teje wala wajitimizi wala wentu wajibu tena akazile ngona zamba pia za husu daula mabajani yenu ya fahari na Abdullah Sanyi na wanyawe zile ngona zamba pia Mwenyezi Mungu hazebenua ngamzishiao ngwazambao wao hawao zevokali ngazifiteo so pia zote zamba rahamo jazamba mzihana hata basa wanyi ngamzirabi hao mwezamba wanyi yaba abonge watukufu lazima tushukuru Mungu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi amshukuru Mwenyezi Mungu, amshukuru Mwenyezi Mungu. Hakaya ya analizia hangu naifanya ula wananeze ndabo za wanabari ngondone dola haki chela ula yengwa yoni hao dingoni mamamadu odingoni mamwini odingoni mwarazida odingoni marija odingoni mwalimu haji odingoni mwasan hamadi ndiko haina mndu yabo ngena ndongombi za mkansi haina mndu yabo yamnasperu kwa waziri yabo hau zamana za daula yabo na rameri jamfano
sharija yemndu yatura uzinie maendikape wa Komori, yemndu yatura uzinie maendikape ya Komori ukatana ngoza nika tena amsalima biyo amina audio sita za wandu wanazioni wazini wanirija na wandu jamangu aba hizo wanirije harinziti sabana mzambe wanyi hauzike hapo akamitavuka wandu mitavuka mwanzo avukana parametro Mahmudu haya parametro Idris haya pare bebavuka wengi mitavuka wandu kama na problema hena mdu na parema yambe hawya yazame wai tamra tnerevukana na makaha barari janna jamra sinambie nano wando wazini ya Marseille nani agence avion na izini ya tukana sana hasa hilibi tukana senda kitase edeni hautichi donc wawdo andar ngo baledo watukoro be dabla haki ndaw wandu ndaw bokomori izo ndabo wandu tinaw wandu tinaw abonge kada kolizija ndaboji tenga jaa alhaq wa zahaqa albatila inna albatila kana zahuqa ze kolizija izura banga msamba wanyi izura kauzama muhana ngamzamba wanyi ngamzamba wanyi bakisha dossier nzima yo bakisha dam 2 jours ban ngambo hisha wanyi yo tsemba halen tuyamba raha paka bagajo ngejo vurizo tsalia ya baba sani botilaki bo benisa bo sanogo satori ngarshina na unamba okuzura kauzamba we hana ngo zamba wao abasani ngadurre mahirshana nado abasani woti pia ngwamba wowezi zorzamba kama msongo hibia nayi ho haraya abasani hone heyo samimo ya nyamwiti ruambia kwa samazandola za wandu wahana leo waje kwa zamba wao ruambia kwa sanganya na haususu wazihana leo kwa zamba wao abasani na rwarenti de terrain hakaizura kauzama pia wazihana wazikubali wao wala mtuhaya muishia hizo zetu na kama mzaza Sharifa muisha mzaza ana yabugarishana na bakwesi mwanama benisa mwanama negotiateur mwanama tilak mwanama hebana ija wakati rijivure yani ribakisha nesi ya sahatu riwarenti ba Mwenyezi Mungu hariwania ikagwa turangua ngwado abobahi ndela jilala do somo inshadu wangu hale kad mata qaumun wa hum fi an-nas ahya wa yasi wala wali ngo haribala ngo wanona si ila qaumu ya haka shasisi ngaronao mangona muo kad mata qaumun wa hum fi an-nas ahya kwa tole wakabala wafu kwa tole wakatwaza nguo kwa tole wakabani no mdu mjinga rahai jafa balahafu ujinga wahate una ujinga winji na bala ila siasa zibwizi njuzo vadabu mwinji wadea Mwenyezi Mungu hawatanganya hata abasaini wajilapiza wao la utayamba Abdallah Muiz Abdallah yamba faru Muiz lamba we jao la yamba jao la urenge jao no wala wandu haringo jernikeleso waadilifu cha Mwenyezi Mungu hasa hawabenua hauchafu hao hawabenua hauizo hao hawabenua ho mafu adilifu hao hawabenua yabasa ngarshana onado garma nona ba benisa
ngashina na unando apa nando ngarafura na unando akama shikuwa tamisha dekeza kulinga zambao izo singar do zamba hunu kabati maopoza yemali deri mwambao maopoza wangu asida sina mwabiru hato nogati ngo vyabu halisema zamana hato ngo paraura iseno katonzawo ngo ngani wao zitabuza hao sawa esa tsawao izo ntumwambia ni hamnyanya ngamina the proof ngamina the proof kama zamana wa hato mwamona gatu daza hunu kabati maopoza ngabo wandu wanzo ezi nezi ngona wandu izingara yabo izombana yeo itsaho nguje ndavotiwa kakaja votiwa basi kartum shangazani kamnori shangaza hunu kawatima opoza hunu ngabo wandu ezi akaopoza wena fikira opoza yoni samwendo opoza yoni shawo tukana na roheri nje ngasi banu heli manzo mja singar bakiu tsongeza lazima mkaertika hindi mstahiki za bar hindi atustahiki emana mstahiki fatu atustahiki emana mstahiki na tustahiki emana mstahiki azalatu raisa tustahiki heli mnona hakim kai harmaezi ngasi banu ngardoka niyo walo hunu ngo nzomba hindu wale hakaya wakaniyo katsijwa zwafanya ngo aminu kwa komodu kwa na waelewa ko bobira ile bana ko etartibu hao no kaya afandate batari wanze wa manipulwa na komodu wasa waelewa emana mkomodu nguto wazalima madwaja mfanya kando so to wazalima madwaja zalimu bakia kano to azalim munyaje azalim bakia na mtwambia munyare jeze bula shafa ngazi charansi abona za sana za saya na torejiza yoransi hakemda ani yemba msana nzima ya Saidwani Sudan ya ide turne renga ya inazahe wasemu duka urinikeshi ndikashija na mtwambia sana hama darajeze mada huwa ngazi jamangubwe bakiransi shabantu kariaza liarohe imejindueje bado wakabanu kwa tunafanya leka mwini leka madu leka sana hamadi leka barwani leka shafiu uhakabanu ka director kamunu hizo afanya hindi deturno mandufu leka Muhammad Abdul Samadu uhaka akalwa tani haka naye primary na mwuzise hizo afanya wote de ma donneur de leçon ajuko ujar changaze sindao hata iko muhimu ndo karo hemje na mlize wote ma jawa na budio shindana ngarjo bakila arjo bakila abange wanama mtukamle sajabanu je shukure Mwenyezi Mungu boya kae mahanlo na jideklare ka dami haundani bo wa maopoza wandabo dami haundani bwana nyase mdola mubarika mwana daula handrabo na bonga nyiho hautota mazandola hauto zina na mapesa hauto mazihana hata lile sunda ruzinu zerongezo Mwenyezi Mungu azibenua msogomeni asanyama mimi ngamjambeza ho kama jao ningamjambeza ho kama jao wewe jao izo tizama hata abasainu kamsina bobira mjanga mzamba uwanyi mwana mabenisa mwana majafari mwana manegosatweli wananyasi wakomba na rwarenti abasanangaliza hedaula na rwarenti mono Mwenyezi Mungu kautwa mruza nguo mwishaze kufurani zekoli Abdalla kauzamba fahari zilakoli pe moshele zilakoli hata bwana wabambao
wakosoma wadzimaona fahardini Egypti walo tayari watawalona wabeha audio siparo partager ni video ya audio siparo partager ni audio ya mwana mbamba yakosomea Egypti na fahari au sarambavi fahara kufanya Egypti bwana woha zamba ama mtujwe kazi yangu ya Faransa audio yo je par sana machine za hangu wo mwana mbambao wo yule mana anaweza kalizi wanzajira hate ikibala hara wandwadi waze comportement yahe yani sana gukomori bata ya ibada henda Egypti mwana suwa makantujwa kazi yawe na Faransa shawo leonge donneur de leçon wandwadi waze tobia zahe wandwadi waze ya lewe nyunge donneur de leçon Izo mina tena zamba na toa audio banu o sarambaji wa fahari nda mina tena zamba na toa audio la mwana mbambao ula mwana mbambao yengu mjuono nono fahari ngujwe mwana bwana ona haishia lejila hendo ngojera mbuo ngumjuo shawole wo ejabanu ngurando wa shenzi harende jau harende zinyama harende mbwa harende jau Almadeka na poro ripara alhamdulillah kaja poro rinasibisha ni kaumu ya hahe ile zinaladumwa paro shabole wa mjoni hawapeu sebule mdoye jamanu yeri fatafada yambayo anzao hawala ba minga mjoka juhamuo shamjua mdufumwe utotwa mima mtoto mdufumwe utotwa miminga mtoto akamjoka juhamuo sha amshukuru Mwenyezi Mungu bakaja poro ripara mwe kaumu ni nguvu ya koporanio tabia ya hiyo audio na kanaiti hemanya mbamba wongo hambakaya na fahari na some zindu ekaga mu mkazo ndabo wende wambu ekamu mkazo ndabo yesu tabia kanyo Egypti hataja to fara ajaro Egypti yende Faransa he tabia hiyo awole winu bona onomrufu wa usoro mwema adui amutsanganyo ekamu ndabo emndonge abo kabusukune baka mndo fulani hamba to semezi ndo bamjambia amjuhambia mndo ya hambeza ngoyiso raka jafa ngena mu mbambao mwaka Egypti la vuje jujibe nafasi do urende mbore zinyama na bakabati mbungufa utendea ujawo ndo fikira wali mrumshe bufari we mrumshe wetu wenji ndushe tabia zao za khuluqa zao rangu ko mwana tajopashie sabaga mina audio sita za ushahidi wa wanaishi Egypt dunao tabia ya saramba vio tutunia nzima sitohuishia uwe hamba hata kujama ndrabo kuja subuto mazonabo juzabda lago au dungu hamba zakatra verite zao kujama ndrabo shamba kaya wanwandu wazala hakido wala Faransa do mpara umwambia zinu nugo jasla kasamba mrujihania shambu kamba kaya we hamba mbede mana ambao emana tusama jana hinti na mjua kwa uzijua nangu hali abdala kwa uzijua nangu hali shauzi tirata leo besi mtujaza jirende Mwenyezi Mungu mbala wae ngutozamba yote zamba alhamdulillah zamba sitaza audio ngamina audio sita bufahari za wandu akautemanye nitambia mizaha utarafu wao ongeno sikujua take watu nabale certificate la dalama mrutana ngozahe haina mrutana ngozahe yotopusha hula ataistishada hende katushinofanya hapusha hula ataistishada katushinofanya hata ndio alama shamda specialite logo fulani yo ni specialite yahe yeye mwana kana kazi msomba kaya wewe bubu na haina mru somo sharabu wote fundi haina somo Qur'ani wote fundi haina jo sharabu wote fundi ndio mzamondo kamna karabu na tafaya mahana mahakujo fatiri manongo wabuko ukadaba pia yabonge hata mpaka ndabo tosa na salamu johanu sezababileji
inshallah kulli hali nakhramu wakati tujibana fasamizo nzao na mkira adhiba kana sojo tojina ndo mata jina hise lazima wakati jabatu ditimba butu haukamano hujuhamu shaya na tartibu kaya ya relebwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khair.